Kokomina Sinduna ngasi sumang lila sanglen konung mamangda Manipur People's Convention on 3 Years of Manipur Crisis haina mingthonba mifam ama pangthoktuna warep tarit laukhre mifam aduda lup kaya gi luchingba sing leibak ki akhang ahi oja sing Manipur Foruk ki tongan ba community gi luchingba sing hiram kaya gi akhang ahi sing yauna mioi kaya muk saruk yaduna Chahi ahom chupna chacharakliba chain cookie narco terrorist sing amadi India gi chain cookie appeasement policy ani ge punba chai thengi matangda khana nei nakhi chathariba lana sigi matangda kupna khanaraba matungda yetnaba leitana warep taruk lokhi ahan bada me ahom lising ani kun gahum da chacharakliba irang asida Manipur miyam amadi kokomiga lepna khiba warep pumnamak thabakta onthok hananaba Government of India amadi Government of Manipura taksinba amadi Democratic oiba khongjang sing miyam ga loinana changsin minabasu kokomigi leadership ta ngasigi mifamna sinakhi ani shubda tronglaubi amadi TM Kasong khul gi thodok ta chenaba sing athuba matamda faduna matik chaba choirak pinaba amadi tronglaubi gi thodok ta CRPF na miyoi ahum hat khiba thodok adu athubada judicial inquiry tonaba miyam ga loinana government ta taksinba ahum shubda hauji chathariba khongjang asi lepa leitana democratic oiba mawongda changsinuna hena kansinhanba mari shubda April kunga mangada lengakta hangkiba wahang tere ki paukum peningai oidana maramna wahang singadu demand oina lengak ki mafam thamki manga shuba wareta mathau tarabadi akhang ahi sing community leader IDP mihut singal oina kokomi gi mihut singyauba people's delegation ama semduna CM na luchingba mihut kangbu amadi government of India gi central leader sing unaduna Faminaba wa khanaba amadi miyamgi awa ana koknaba hotnabagi thabak thoram kaya pangthoknanaba kokomida miyamgi mifam aduna sinakhi amadi chahi khudingi me ahum asida anti narco terrorist day haina lauthuknaba lepnakhibaga loinana United Nations amadi masiga mari leinaba organization singda me ahum asibu International Narco Terrorist Day haina lauthokpinaba haina miyamgi mafam aduna yanakhi 2023 में ये तांगहुम दगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पालिब लेंगाक्सिना मणिपुर मियाम की मथक्ता चथरकपा अदुगुम्बा प्रॉक्सी वार हाइब तारे कुकी नार्को टेररिस्ट सिजनरगा चथरकपा प्रॉक्सी वार से सिगी मतंगदा सही अनि फराबा अनि एंदोराबा हाइ तारे को अहुम फराबा अहुम कंप्लीट होयबने हुजिक से को सही अहुम सिबाउदा मोइना तौरकपा सरकार ना तौरक थबक सिंग अमदी अखोई की लेगिदबा इचिनाव मयाम अमा मरुओइना मणिपुर की इरे चा सेंग बसिंग लेगिदबा सिंग दो अदुगुम मयाम दुगी दमक फंगबे अब जस्टिस सिंग फंगदबा अमदी नार्को टेररिस्ट सिंग ना हुजिक फाउदा चथरिबा अदुगुम नोमै कापगे लालोंग सिंग लेगिदबा मयाम दुगी जस्टिस अमदी मखा ताबा भारत सरकार ना लौखलेबा थौदांग अमदी उरिबा थबक थौरम सिंग सिगी मतंगदा मियेंग चंगबा अदुगुम्बा मिफम अमनि हाइजब तारे मसिगी मिफम सिदा तोआन तोआनबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की लेरिबा मैरा पाइबी सिंग अदगी सोशल लीडर सिंग इंटेलेक्चुअल सिंग मयाम पुन्ना फमिना कांदा मेगी तांग अहुम सिदा सही अहुम कंप्लीट वर्क सिदा सरकार ने थबक क्याम लोखत करे मतम की पालम लेंगाक सिंगुना क्याम लोखत करे अमदी लोखत कदब क्याम लेरी सैटिस्फैक्टरी ओइब्रा नत्रगा ओइदबरा हाइबा सिगी मतंगदा नैनरगा वालेट के आमा लोगनी हाइ तारे अनि सुबदा हंदक कथोइबा टोंगलाउबी तौदोक सिगी मतंगदा सरकार ने इन्विटेशन तौरकपा सरकार ने लोकल स्टेप सिंग अदगी मियाम की वखलोंदा करी लेरी हाइबदो कोकोमी की लीडर सिंग अमदी कोकोमी की पुन्मिनरिबा अदुगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन उम्फुदो अदुगा पुन्मिनरगा मियाम गा लोइनना खंथबा याबा तंकक अमा लौरकाना मखा ताबा एजुकेशन नत्रगा मखा ताबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कोइना करी हाइबा करम मोंग हाइबा मणिपुर सरकार की गुतांगदा हाइगद्रा नत्रगा कोइना डायरेक्ट अप्रोच तौरद्रा करी तौरनी हाइबा पोतो अखोइ ngasi mifam sida khanaraga horen loisalakpada miyam gi resolution ama lawminanaba adugi tangkak to lawjabani haina sumaina tamjage